Sisi tunajua kwenye Mungu ametutoa. Tukitoka Misri, manake Kanaani ni yetu. Tukitoka mahali ya magonjwa, manake uponyaji ni yetu. Tukitoka madharau, manake heshima ni yetu. Amen. Amen. Ukitoka hapo kwenye umezaraulika, manake heshima ni yako. Ukiona Mungu anakutoa pali, manake kuna pengine anakupeleka. Ukiona Mungu anataka afanya kitu, manake usishakie ni vitu Mungu ameandaa. Ile kitu yenye ilikataa ndani ya familia, yenye ilikataa wakati ulikuwa nafanya shule, kwa Mungu ndio yenye inawezekana. Ile magonjwa yenye imeshindikana na mwanadamu na huyo daktari, kwa huyu Yesu ndio inawezekana. I'm telling you, ninakwambia ukweli, kwa huyu Mungu ndio inawezekana. Kuko mtu mwenye iko hapa hangeolewaka hata, hangewahi ingia kwa unyumba hata, lakini Mungu wa neema akamconnect mu nyumba. Kuko mtu hapa mwenye kama hatumjue, kama ni kufaka kitambo, lakini Mungu tu anasema huyu ni mtu wangu na nina mipango mizuri juu yake, wacha aishi tena. Na hivi tuko hapa, manake Mungu iko na mpango mzuri juu yako. Hivi tuko unapumua, kuna mpango mzuri Mungu iko